Shalom, senang kaswabon, senang tadaw sabat, kumatoy, sanan makikinangaw, hinamban na paya kayo, sabat na pabayna nga, insan pa kambago, nakapagirubaya ti, isalom dot babayaan, baras dusun, dot misingilo, dot sikula sabat. Nah, tampinay, sabat na pabayna, sabat kahapadam talo na di, kapupusan natit kuatal na kumatalo dati taon bay na. Nga sebelum pada katilambos dati tapinay, panambarasan, takay kapinsingalanan, dati sabat bay na, sanangan ako da papaintutun pa dati, talo penal dit, miyampay dati da sabat bay na. Nah, penal na pa dati dat pertama nga, antisirama, yaw na pati nga mantad hila di gereja ginapas. Sanangan ako dat muhat daw nuno habar ba na ante. Senang, syukur puji Tuhan. Amen, puji Tuhan. Penal na pa dati kumadua nga hadi tapinay jaminih. Yaw na pati nga mantad hila gereja dati hila CSS ganti. Asanan ako muhat daw ka daw nuno habar da ba na. Kabar sanang mapaliwan sanang tadaw sabat kumadatitan sanan. Amen, puji Tuhan. Panel na padati dit kumatalo ataupun panel dati dit kalimpuson dat sabat tabay na nga hadit pinay jubimoy. Yaw na pati nga mantad hilag gereja ginapas ka daw. Masanangan ako muhat ka daw nuno habar ba na itong pinay. Kung sikaw, asiha-sihati ba? Ya, puji Tuhan. Kung sikaw, irina talo penal dati dat sabat tabay na, kabasanan na pa nga itinapa sabat ka-13 diti nga, ataupun sabat kahapadam talo diti nga, sabat dit istimewa, mirada gila tajuk dat pinsingalanan, takay ka panambarasan, dati dat sabat tabay na nga na. Sebelum padat katimpuon yati, sanangan ako da mangangat dati tayo sanan da sumambayang untuk da memimpin dati isalam dat sambayang dat pasalimpuon detet pinsingalanan dati man ko jemput tak hadi tapinay jubimoy da memimpin dati. Kana sambayang yati Tuhan tasundo minamaron datana tawan yahay nagi manusia. Tuhan pon sikaw lisi berkat no minanjaga dahay onom tadaw din nataliban gisom sabadat alumis diti haro iso kago peluang dahadat magiboros magibincang di sekolah sabat no pon sikaw Tuhan turo kudus na menuntun dahay menjaga dahay itina doa sembayang dahay makiampun am berserah yahay salam ngaran Tuhan Yesus amin. Amin. Ya tampinay alan sanda dat in pakomen da barakat hari sabat nga niyampay nga dati tensanan da sabat diti dat hinombon po kayo dat makinangaw dat masa diti. Nah hopodom duo panambarasan dit narangaw pining singalanan dati itin na panambarasan dati sabat da bayna nga panambarasan takay ka it pinsingalanan dit kalimpupuson nad isalam kuatal dat kumatalo dat tahun debay na. Nah, iti napot tulo, takoy ka panambarasan dati dot sabat debay na nga kondarangan dit abantog, takoy ka it alumis, kam it alumis, kalimpupusan, to isalam na bahasa dit aralom, nga it bahasa da English kuman kunti nga ultimate rest. Jadi ilanan dati aratian dati nuno kamayan dilat kondarangan dat abantug dat pinsingalanan dati dat sabat debay na. Nah sebelum padat katilambos ti pinsingalanan dati asanangan ako dat mga papayla dati ditit ayat apalan dati da sabat debay na hinamba di kita dati isalam Isa Korintus pasal 52 ayat dit umasiam.
pengkahit rolau dau nga iri na po miagal na kopio di nakatulis dat isuang da buuk da kinarahingan da pengkaa. Iri no it insan da tulun ko kita insan korangaw it insan kembulay dat isuang da pemusarahan da tulun. O pinasodia mantada kinarahingan da patahakon ditulun dit osyanan takay ko olisiw daw ka. Iso Korintus pasal 2 ayat dit umasyam. Nah, intangan takon na po mantadilot ayat apalan dati. Dati nga iti napot penembarasan dati nga amu kawansoy iti dahitid pemagunan matite. Intangan dati lot ayat apalan nga noraitan matit pinsingalanan dati dakawaya yati di kamayan dat it priode ataupun it suntuk dit koiradirad. Hiti na pemagunan ka okay? Nga kawaya yati ataupun it kosorow ataupun kokito yati it amu insan dati kokito amu insan korongaw amu insan dati tasaraw ka nga amu payati kasuang takay kakorikot diti kamayon nga mungkin sangkiran naham kakal pada timpin pasi amu pakasari korikot i Yesus nga kawaya yati dit iso po komyandit pasa da kondarangan ikamoyon dat kapatayon ka nga iti na po kapatayon miradit nilanan dati nga iso kondarangan dit untuk na dit taruol dat sakit it miradit kainggaritan dat kopasyon nga nunuh kumayon ditit kondarangan dit abantog ataupun kondarangan dit bersan pad it salam de basa ditartian tingkat di paling tinggi nga aiso no it kumayon dat gamut-gamut da karaton aiso no hikumayon dat gamut-gamut kainggaritan aiso no hit gamut tokoy ko amu tokoy nakawaya di kumayon dat kapatayon matiti nga ya amu tokoy nakawaya dit kumayon dat gamut-gamut it naretaan ko dingin no de kopuriman yati dat kondarangan dat miradilot pinabaros dilot tajuk tokoy kalatulog panambarasan dati dit kondarangan dit penglunduk ang kuyaha tokoy ko abantog alumis kam alumis antara lain na pade nunuh at man pa kongsyo dit penal dati dat sabat tabay no nga yati na pamatitidi dat isalam ditit pinsingalan dan dati nga sebagai dat watak na padati nga penonton takay ka imintong isalam da konflik hinamba konflik dat alam semesta hinamba kuasa dit osonong araat misaap nah iti na padit nunuh ipentalangan diti penal-penal dati sabat dabay na nga nunuh kopya di peranan dati sebagai dat penonton isalam dat konflik dit agayo dit bakal dat awayaan dati dahiti dat pemagunaan dit sumano nah untuk dat papati lambus man ko di patahako itit panambarasan kumade penal dati
man ko jamputa iti penal dati dat ha de kumatalo tapinay chubimoy paghuatan na pa daw ti tapinay nga pengka nuno pangitanan kay ko it naintong di Yohanes dit karait dat timpu kalimpupuson tulunga dahay dat papaintalang dilat hilat ang pinay. Okay. Fonseca Moderita Elder Joseph di pagbuhatan di alumnis. Nah, nakabelajar yati di pipiro sabat di kay. Nah, bayna na po nga. Iti nati kalimpuson sudah tentu dot ilan pasalan do nga nunuhin na kita penglihatan sudah tentu nahilan kita wahyu kay. Di sebelum dot simbar kulo soalan di Elan dati iti na po kita wahyu tinga abu agumo ko boros dot susah dot artion susah dot pahamon nga bila mana yati belajar berdoa yati dengan tuntunan Roh Kudus sudah tentu na Tuhan it penuh dengan kemurahan enak dati kamilaan gisem dot pakaji dati pagi negeri mandati ko jio mandati intang lo ayatom pibondingan lo ayat dahil kitab suai. Nah, penglihatan kay soalan ditino iso penglihatan di murid terakhir di Yesus irina Yohanes kakasih imina nulis ditin kitab Wahyu hinambo dahil Wahyu no kita yau iso penglihatan. Penglihatan na podi nga tentang dot masa akhir zaman diti man kepiyo lah. Kalimpupuson sejarah diti pemagunan dati. Hinambo dot mula-mula na po Yohanes nakaintang ti penglihatan ti nga masa daw dot na pinjara hilad penjara Pulau Patmos, penjara dot kerajaan Rom tentakan di. Nah, nakaintang yaw isa penglihatan akhir zaman hinombo dot harus nayati bersiap dot menerima di kedatangan di Tuhan Yesus. Oke, menyambut di kedatangan Tuhan Yesus, waspada siap sedia yati. Elan dati dot iti na po pamagunan nga pagumuot. Eso kundarangan eso istirahat. Nga iti penglihatan di Yohanes diti magangat dati dot iso pandangan hinambo iso isurga di alumis. Alumis sangira dot kabelajar dati diti kitab Wahyu kabelajar dati lo penglihatan di Yohanes kailo yati na nakalimpupuson sejarah diti pemagunan dati. Jadi mau yati selalu dot sudah tentu mesti mau ya di teladan di Yesus fokus yati pandangan kepusin dati kumadi Yesus sudah tentu aretana pada akhir zaman nga bersedia dari segi segala sesuatu termasuk nadit kesehatan dati aiso nadi pengabayan da kesehatan ngai akan naka ahli yati aretani modar tadi tino akan naka sebagai da ahli pengin tang sonong omis sampai rikau da mintong nga moyo dat popotong kop kadau dit kabar berita baik diri. Hari natu it keselamatan di lumis paling unggul di tinahak di Tuhan Yesus dati. Oke. Nah, manta di penglihatan di Yohanes di kadau ehirid Wahyu 1 Wahyu 9, oke. Nah, halipia dot ogumu konggaritan kadot hitid sejarah terakhir dah hitid dunia. Dan ritan hilad Wahyu, hilad penglihatan di Yohanes nga Matius 28 apa koberos Tuhan menyertai hati sampai akhir zaman. Amu yati mati dagya kopi karati dot komendot konflik kosmik dan belakang tabir bahwa dat hilad na setan Tuhan dot geduhan tagayo nga yati it tanga-tanga setan merebut dati supaya sama-sama aratu bersama daw tetapi Tuhan merebut nagi dati kadaw supaya sama-sama bersama daw id kerajaan surga it akakala ilo na it
konflik kosmik tampinay no. Nam ilan lagi suang da penglihatan di Yohanes nga isetan na po nga melawan di kedaulatan da kinarahingan. Sehabis daya daw dat meraag ti pemagunan megang atau gumutulun dat aratu daw kadaw nga bayno kopusyon ay landati osukar kay ndorosi pengguradi yati kay lo dat Tuhan na po nga pengharoid masa depan dati datino. Elandati penghiburan, idsalom pengetahuan da Tuhan. Kaya Yohanes 14 ayat 6, fokus dati na po nga surga. Iralo penglihatan di Yohanes. Fokus dati na po nga surga. Amo no miloh yati dit, sera naritan lo Yohanes 14, amo no yati mawong rawo di. Nga kailo yati dit, poin talang kopedot Tuhan bersama-sama dati. Masa kesukaran terakhir diti sejarah dunia diti. Tampinay mungkin cara pandang dati kadang-kadang pandai berubah koi. Ya hari ini ba tulun temod. Nga iso sadar dati pengalaman pribadi dati sendiri matad pedigulu hinambay Tuhan memimpin dati. Kadakno dati lihwa iri. Terus menerus yati dipimpin oleh Rusa di Talida. Pansika. Amen. Konsiko tapinay jubimoy. Olumis tamadit panambarasan takay kay nunuhit pinatahak daw kumadati diri. Haron nagisaranan dahilo haro piro tip dat pengkurod yati sebagai dat it penonton. Peranan pada dahiri nga samadat tumanun to kadihila ataupun tumanun to kadihila nga yati dati peranan nga sanong itip daw dat naretan nagid haro fokus dati sebagai dat pempasid hiti pemagunan spet amo yati mo warawo isay kapetanudon dati fokus na padati nga syurga jadi elanan to kono isay tepatut isay perlu to kada tanudon nah tapi nay may to kadi patelong musa ti pisingalanan dati Eko pau hoto iti di tapinay jamini ben no. Tihot na pati tapinay nga pengka nunu korotian dati dit kumayan dat sumondiw gisom da kapupuson pengkuro nang kugiayati di dot papaburo diri. Ke pansikaw Elda insan kago det tuhat det talumis detino sanan ko kago da sanang tadaw sabat kumada tita sanan soal ay napat tituhat ditino nga nuno kapiarati dilat sumondiw gisom kalimpupusan inapa di penal ditini hitid tampinay jubimay ditino nga pinapaintalang dat irina isa panglihatan di Yohanes kay malalo nunuit kawansoy dat akhir zaman ka. Jadi istalam dat sanangan aku ayat dat hitid alumis kapia dat kumadati dat pengkurayati dat paimpasi isalam dat kepepesian dati datinana hilad salam dat ayat Matius 24 ayat 13 kada hiti ngai napatulun dit sumandiw takay bertahan gisam da kalimpupusan di nga selamat kada hiti. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Isalam dat Matius pasal 24 iti isalam da Markus 13 pasal 13 naperti nga isa peristiwa ataupun khotbah di Yesus dat tentang dit karait dit akhir zaman ka. Naretan di Yesus da keruntuhan dit bait suci. Nabaras di Yesus dat noge permulaan penderitaan ka. Bait suci noge rumbak kaimpunan na di penderitaan di tengah tulun gumo penyiksaan yang berat ka kahinan ni Yesus nasihat daw dat miagal dihiti no nabaras ditampinay jubimay diti naman ho dat tidak sentiasa dat berjaga-jaga ka. Jadi irin nalet gambaran di lahilan Matius 24 itu dapat keadaan da akhir zaman diti nga
gumo kapeit peristiwa dit kawonsay dirat sebelum padat karikatan di Yesus dat kaindua kedatangannya yang mulia kah. Jadi Yesus nuge mengangat dati tain sanan dat berjaga-jaga mengindat dit karikatan dau dat kansana na payatiti serak kawansay diringa kasuang yati dit kondarangan dit no kagadi ultimate ataupun istirahat yang unggul, istirahat di kalimpupusan, no istirahat di paling telumis salam kepastian dati. Ciri-ciri zaman akhir haran daraitan dat hiti pelajaran dati dat hiti tadau hari Sabtu dati Isnin kada hiti. Ogumo it penyasat dit memakai dengaran dit Tuhan Yesus mengakui dayaw na panga juru selamat. Peperangan harodet honggo-honggo. Sampai tinana nga ointong dati kelaparan ka ilat ngelauson gempa bumi it kontak dat tengah umat-umat manusia. Misalam da pelajaran dati hiti tadaw kumoysa diti kadaw nga naraitan di hiti nubuatan di Daniel. Mantad pasal 12 mantad ayat 1 kajadi dat isa timpu dit kesesakan di tagayo it amo po insan kaimbulai belum ada terjadi sejak ada bangsa sampai pada waktu itu kak. Jadi kaisanan dilot nuge peristiwa-peristiwa tanda-tanda akhir zaman it awayaan kantakan tulun nam gisam na yati datina dan tinga iso janji Tuhan kinarahingan kumadati dat mulang pia yati dat audipon menderita kita dibenci kada hiti patayon megang lagi tanah murid-murid Yesus nga isto jaminan di Tuhan Yesus dat kumadati dat yaw na pa nga moyo-oyo dati gisam kalimpupusan atau menyertai dati ka isalam Matius 28 ayat 20 ka iloon da kayo dati na pa nga paingamong tay ka menyertai da kayo dat sampai dat hilag kalimpupusan daw ka. Jadi ilanat rati dati dat sumondiw yati da kinarahingan bertahan kait nugay ketumbayaan keimanan dati dat menghadapi ditit zaman-zaman akhir dat sementara dat mengindah dati da kedatangan di Yesus da kain dua inapatuha ditino sementara yati dat nugay sumondiw diti gisam da kalimpusan nga nunuyot perbuatan dati payuhatan kay. Jadi harat nahum ko pipira ka kumaysa na pa nga perlu dati dat supaya dat bertahan iman dati nga menjaga iman dati kesetiaan dati kumakin narahingan tumbihan ko dat saraw ko na patiha nga it nakaintutun kinarahingan nga mungkin lebih kurang ako na pa sila mga 10 tahun, hapod nagit tahun. Jadi mila na padakay usahawan dati dat mangay na payati gumampot di istirahat yang unggul, istirahat yang terakhir ito lumis kay nga mantadit pada saat kudit 10 tahun yang lalu gisam nakalimpupusan di kepastian ko ditinga inapaman ko nga betul-betul lagi jagaan ko di iman kesetiaan penumbayan ko kumakin narahingan. Kedua, nunoy pawansayan dati dat bertahan iman. Sambungay ka ditino kada idat nang kay tutun na yati di man tadi ta kara paham nakurag yadi maha nagid nakagayo ka nakalahing nagyati ham tumangkya dati kinarahingan kay kada na iradi dati dat berusaha na yati dat menjaga iman dati. Kedua na pa nga firman Tuhan hila Alkitab ogumoy ayat-ayat daw dat papakuat da iman dati. Tidak ada seorang pun kadapat dat bertahan di pertempuran ditit kosmik kadinaretan di panel dati ditino kecuali itu dapat perbuatan pikiran dati nga humontol lit firman Tuhan isuang da Alkitab. Jadi perlu tidak belajar Alkitab. Kedua na pa nga berdoa setiap masa ka. Jadi mana dati patabilango isalam da sanga daw dati patabilanga dati masa dati sekurang-kurangnya senjam. Isalam dat 24 jam dati dat sangadaw patabilanga dati senjam dat bersekutu miromut piramutan dati da kumakin narahingan
secara pribadi supaya dat itu napa ketumbayan dati iman dati nga kakal dat bertahan sampai akhir. Jadi itu perlu dati sumambayang membaca dat firman Tuhan iri pawan saya napa nga paling napa penting dat hiti kaited pelajaran dati nga naraitan dit moderator hampenal dit kumaisa ditino dat yati napa nga kon ka sekadar penonton nah. Inapati suhu dit kinarahing itu Tuhan Yesus dat kalin pupusan dit kodaw nga pergi kadikay pongkopo nati borosku kabar to sonong kumadahi dat hiti pemagunan ka. Jadi pekerjaan yati napa nga perlu aktif dat papatangkap di boros kinarahingan. Jadi ilan nalat sisimbar kontak dat paguhatan dahila pansikaw. Konsikaw dit sisimbar nagi panambarasa din norngo dati dit tinu di menta dit tapinay jamini. Kami na pa dit tapinay nga agumo na di hot titudok taka tiwara dit pisingilanan dati sabat ben pengkuro nunu peranan nunu perlu patut na pawansayon dati dat sementara dit dahiti pataka pemagunan bila ada kareto sementara dit nga amun alay dati tidak ngayon di Yesus ngatan daw muli hilang kerajaan syurga di nakabatas daw baras ka di penalo dati dingin nga fokus na pa dati nga syurga. Jadi tapi nay tilembusan dati paghuatan dati tapuntit pisingalanan dati makuhiti dianti bena haro hilod Wahyu 14 ayat 6 gisam kepadam 2 tihot ataupun tinopo penembarasan dahiti tinga nunu penentudukan salam ayat dilo nunu pason tokoy ko bilin dit apolo mangandati pawarao pemagunan. Nah, apa nadi ko panuntun ya titidi nga haro dihat komion dit tanggung jawab dati meda ante. Ya, pansikaw kumaditit pamuruan dati pergi barasan dati gumu na naboros detino idi pasat mantada panel 1 panel kedua. Jadi kira dot ano gumu hiti bahagian ko tinga fokus dit tiuhot nunu di man pabuataw. Tumanod na po diti diat Wahyu 14 ayat 6 di 12 kaya nga harot tolu fakta di agayo dahilo. Isa no pa nga minamuara dot naraag ni Babil ka. Isa gay kami na Babil di. Naraag ni Babil. Runtok Babil ka. Itumanod na pa din na palajaran dati di nakatalib-talib. Babil na pa dito nga isa kota simbol dat pangajaran sesat. Sanggira ini irinaraag, sanggira daharo hipakabaran dat tentang kebenaran da kinarahingan. Nah, fakta kedua na po ako nasilap dadi nga haro di na kita da malaikat. Minamanang. Malaikat na bagari. Tumanod na pa din na pelajaran din lain nga ina pa'y malaikat di nga yati. Mo'y pangigit dit kabar. Titit kabar baik. Patalo na pa nga, pakabaran dit kamayan dat 3 malaikat kaditi. Nunuher, sa layso na pa nga hukum kinaringan. Terutama pasal hukum sabat. Ay landati dat pengajaran na pa dat painsimpang da baros da kinarhingan dit nailan dati nga sa layso no pa nga pengkadi ka nasimbanandi ka agumo maros tedi ay subay marayton toko omisay nga mungkin agumo tarong toko tedi nga megal dit naritan panel kedua kunci na po tampinay supaya dat milo toko dat bertahan ataupun kailoh tako di pendidikan tinggal tidia kita. Naraitan di tinu dat belajar itino
Sanggira na po tako belajar diti, nakalaid-laid na po tako ti makinango, kan ko belajar na ti kadang-kadang perlu tako makinango dit cara mau gama kumpulan umum. Nah susah ti no to hara COVID. Susah mau online nga, susah ikan online nga haro himah it ako takati iti na po ti nga sanggira diti no nilain dati dat komplek ataupun iso piaduhan na tagayo. Iso pertantangan tagayo, pisapan tagayo. Kani bener itu lagi panel 1. Amitin na pati nga antara di ajaran ataupun dituduk di otopotong amo otopot. Kaguli tagud kailo tako tidak. Dit otopot ama otopot iso pa nga diti kitab kedua pa nga berdoa. Naretana ditino. Nah, nunudi mangan, retan mo ditinod, may patudok. Diti boros da kinarahingan, nunui haro ti kitab, dat pengka katulun, dat aiso na pengka di karena pomdam, o kabon na kitab diabotika. Terakhir na pulat ayat 12, nunu kalahilo. Asan na nga no kung membaca dila ya. Kura kalau ayat pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tolu perkara, tolu hal tetap penting dah itu. Ina pait patut kepiah ka, minog kepiah ka nga. Mesti nadat nyuri opori it pangotulun dit kudus nu pati nga yati orang kudus sabab na kudus takat tumanu di Yesus no sabab di kebenaran Yesus kudus ko kan ko sabab dati jadi sendira napan ko tarima tako di Yesus nga kamian takada tulun urang kudus ka anak-anak Allah ana patakon ko tarima di Yesus amu patako kagompot di kamian dagalaran orang kudus. Opori itu lundat kinarahingan di ataupun orang kudus kada itu yang opori tumanud nakapya di baros di kinarahingan perintah kinarahingan iman nah pengkurati iman naritan di tino anuan ko contoh dah baros sendiri iman pojok na di na pojok aku lain-lain na di tahun 75 aku na pojok karuba aku tulun da Islam karuba aku pira-pira tulun da pananud ako di Yesus ka nga ka buli anggo gyat tadon da kayo nakuruta kaya mga kanti dia katin pati nga contoh no ako mga kanti dia ka salai tiranya kangkom boros ka kitab. Imamat 11 kalau yang barang haram tuh. Rujuk Alkitab Imamat 11. O kita dati kuroh ka. Homo it akanon buli da kana. Nah, iman o tumbayan ka na po diha. Ano subayam tumanun bakal kagyag ko di. Lama na di tumano jadi iman. At kaya na kita ya tibuk tinulis. Entang kanumbok unti kitab. Yeah. Nga tumbayan to ko no pode nga boros da kinarhingan. Tanudon no iri na kami da iman. Pengka nagi surga isa din ko kita da surga asa pa ko kita di surga. Fokus ta ko surga kalitin. Nga haron po iman no katumbayan no bo tumangay surga. Yeah. Jadi kami yang ditino da penel ta ko amo di maur haor. Jadi itu penting sanggira na po beriman toko umakin rengan na termasuk na matidi hirit gumompi tinandati supaya dat kada mingakan ko itang sasamu kanuno na panu boros da kitab nagi mongoy pamanaw popo hompit datulun na suay diti boros da kinrengan. Jadi sarukod irina. Amen. Konsikaw ante kumayan na pa nga ralam kapihot
pason to ka bilin nila ayat na kumadate kay akon ka it kon tinupot kasalamatan ka akon ko dati no mati no pwede nga perlu tokod igitan ipakabaran diri it injil kakal diri dat tumongkop na pemagunan kalabilin. Nah kita pinay kasi kau dit penaldated deh. Nah dati dilambus akan bago pohoto ko ataupun may takahitin dito pinay jamini ang bago no tinapot paguhatan dito dito pinay nga pengka nunu gya kopirate dilot pondorong miampai dit otoronong ka may pinay Pansikaw kambago Elda paguhatan dit ni ba nunu kopia rati dilot pondorong otoronong tay ka isalam na pabahasa Malaysia nga istirahat ataupun rehat dengan tenang tay ka damai ka kabasan dati dat saya na pa sasangulon dit ano ge minaduk pogun tay ka minatay nga mungkin kombaliati tay ka kakitayati dat ucapan tay ka boros-boros di penghiburan kumadi tong isay na pait keluarga nga mungkin cara pribadi dati nga nakombal RIP tay ka rest in peace tay ka berehatlah semoga yaw na pangakondorong dengan damai ka. Jadi rehat dengan damai tay kay pondorong dit otoronong na panga idea cara idea na panga tay ka ikabasan di oratian dati nga melalui dit bila mana sangulun dit apa tay ta ka menghadapi kematian ka nga soalan diti perlu dati penting da perlu dati ilaan ada kadat hanggaharanang ko dat sera na pa sostongulon dia patay nga benar-benar ya kanu di kondarangan dit paling otoronong tay ka otoronong tay ka rehat dengan damai ka. Jadi apa itu na ya perlu dati da ilaan bagi na pa dati dit yati na patu nakaintutun na isalam kebenaran so payati dit sebagai the Adventist nga saraku da pahaman na dati dat bahwa dat saya na pa sasangulon dit minaduk pagun tay ka tuminang kiad ka minatay nga Yesus sendiri isuang da Alkitab iri na it natumbayan dati salam da kebenaran dat sasangulon na padi nga dia mati hanya tidur ka. Jadi tidur asa naray tandit adakah minatayaw kasarahan atau ke pikiran dati adakah minayaw hila syurga ataupun neraka. Agung may kabaras dat berehatlah dengan tenang. Semoga kamu rehat. Asa kami yang di asa na dit saksaan tay kainggoritan dia apa tay na petulun nga tenang ka. Kemaratian nga tetapi hila Alkitab Yesus sendiri na boras ko ditino dat andai ko contoh dua Lazarus Lazarus sendiri ka dat inapak tengah kompinan di Yesus nga mungkin ya pahaman na padati tay ka abayang na padati nga mungkin sang ranggung namihad tay ka mungkin haran nagiit pingsan dat memang dat nuge natangkiadan no. Jadi kadi Yesus cerita di Yesus isalam dat hila di Yohanes 11 ayat 11 kadahiti Yesus kadau saudara kita Lazarus la kodop na begiaw la ka kon ka napatay kadau dia hanya tertidur kadau mina Yesus dahila minan daw iraja Lazarus nuge tungagak membago dibangkitkan cerita da kain dua isalam dit saraku dat cerita dit tanak tanduk dit Yeruska napatay kadeh tinga irada di kadi Yesus sendiri
Ako bagi napa tulun-tulun tantakan kempinayan tantakan diri nga napatay na kang bagi Yesus dia hanya tidur ka. Jadi esa naray tandat itulun din napatay dia nugay tenang atau renong itapurimanan ka aiso bagi napahilal kita Yesus sendiri hanya tidur ka. Kadahiti kepatayan ka di Yesus bagi orang Kristen dan Yesus sendiri kematian hanyalah tidur. Kadi Yesus hila pelajaran datih tada rabu kaya nga itu hanya perkara kecil kah. Jadi pandangan di Yesus bahwa bila sesungguhnya dia patay takai tidur nga hanya sesaat tay ke perkara kecil nga bagi pada yang nga benar-benar iagat. Nunu maksud Yesus dat akara ka perkara kecil ka. Jadi ratian apa nga saya dat kadap itulun minatay karaitan dati nga dia akan dibangkitkan ka. Yesus membangkit kembago ka. Jadi itu nat karatian dati. Saya na payati dat memang benar-benar isuang da Kristus kaya nga Tuhan akan membangkitkan honggono po irusoit nugi jasad dati sama ada dat memang napatay dat secara fisikal dit benar-benar dit kuat ataupun ogumo igay tongatulon dia patay dit ay hum kay sama dana rulun ke tidak kisah honggono po jasad dati nga saya da karikatan di Yesus nga tungagon honggono po it lobong dati irinay kemuncak pengharapan dati sebagai datulun kon kenapa yati sebagai datulun Adventist ke Kristen sesuai kemuncak pengharapan kalansanan dati nga karikatan di Yesus de menungag tulun-tulun dit tidur ka itoy kodop ka dan hari kebangkitan dan kedatangan Yesus inapa upa dit tulun di beriman it naraitan it penal-penal itino dat bagi upa dat tulun dit benar-benar pengtanu dekat salam kebenaran di dalam Yesus ataupun melalui Yesus kena upah yang kekal, keposion yang kekal. Jadi karatian napa dahila nga sera napa tulun dit apatay nga akon ke perlu dati mandat sarahok kambago tay ke nuge talitia akon ke mau hila syurga akon ke nakangaya ula syurga tay ke hila neraka nga dia hanya tidur dan kesairana pakarikatan di Yesus nga tungagon kambago bagi dit percaya beriman kepada Yesus dia akan kanu yaudit reward tay ke hadiah upah kehidupan yang kekal hila syurga. Bagi napa dit amo tumadu di Yesus nga sebahagian mendapat kehinaan dan kengerian yang kekal ka. Isalam not Yohanes 5:28 gisam 29 bahwa dat kensanan ditulun di isuang dat hilalabong di resaira dat karang dit suara di Yesus yatilan napa kawan soy dit tasonong kanga kalabus bangkit katungag pempasi dat it kekal kaisa nakapatayan kembago inapa it nakawan sa ditarat nga tungagon ni kadaw nga hukuman ka jadi amu iyaw kanu dit upayang kekal ka jadi irine penting dat paharan nagita pelajaran dari sabat kadaw dat penting dat bersedia yati dat sebelum dat apata ya kon kenapa ya bersedia dat untuk dit tulun dit keluarga dit atong kia dandat ingat secara pribadi keselamatan dat pribadi dat ingat bersedia ya tidak secara rohani miagal nun dit nabaras dati ditinoy penel-penel dat nunoy pawansayan dati dat bertahan iman irina it kabasan dati dat irina penting dat nogere setiap da menikid dat tatuang perlu yati nakuratu menikid tatuang sumambayang yati sebelum dah madap karatian ko sebelum madap sumambayang yati maha pagkatungag da kasaban nga sumambayang yati sebab napa nga kapatayan na padati nga amu ay lahanan bila-bila masa jadi perlu yati berdoa setiap saat untuk menghadapi irina it nugay igitan dati dan menghadapi ditit
kepatayan dati. Akan tiba harinya yati napa nga sumuang di istirahat kondarangan dit toronong dit aisokno it penyakit bencana dan kematian akan hilang selama-lamanya dan irina ikamayan di kondarangan dit toronong paintapot kapia. Jadi irina it sisimbar ko dahila ponsikau. Amen mentadit panambarasan dit norong dati jelas kapia rotian iri dot malik pia dot na tungagi Lazarus di lain nga akon poko iso hot istirahat dit ada mai it peringkat terakhir tu selepas dari atau kon nilanan nga dat sama da pengkuro kinasusuyo di Lazarus selepas dari nga beras kana padingino nga sera na pagkarikot Yesus dokumen dua nga ireno tadon ataupun ireno hot kemudian dat istirahat yang paling ada mai kopiot bagi mereka yang menerima upah kehidupan kekal kah. Jadi tapi naik telemusan dati teta pensingilanan dati gumuli ko kung bago hiti di anti paguhatan na patianting nga pengkati pengkuro dot yati na po nga otood isalom na kinarhingan. Kepon sikaw isa paguhatan dit memang alumis nga akon ko sanang papabuat buat doh secara pribadi. Hila na po Filipi 4 ayat 4 gisam 6 nga boros di Paulus supaya dot mengayat atau otak ko salam na kinarhingan. Ino pa'y kasanangan lo nga mesti kita kadi Rasul Paulus. Asanang berigatit atau dati tao daginaw nga ugumo ima masa takod amo takotod patut pada nga atod gay pasal na pang naritan ditino fokus kerjaan surga napa nga alumis ay sa kasusahan gay nailanda tid yati na pwede nga samantara na iti pamagunan naritan di mo darito kada ditino. Jadi nundun degakat kasusahan ka piyo. Tetapi iti na patulun yati na pati nga memang obintong. Ako po hompit diokon ka. Iho ano po lagi hado ko po hom obintong ba ko po. Nga asanang madi ito nakailoh kong giyadot. Piya nga ngay iti boros na kitab nga haro madi nilanan ko. Dot sangira ano ba tako karuba di masalah ikaintang ngebon nga kada dot iri napakatang ngebon ni mangan sarako gulian ni kay bago nakuro gato iyadi elandi dot tina po pamagunan hiti pamagunan tinga harap pertantangan harap pisapan dit ara atama omito sono sebab diri di dot ugumo di masalah irine kay ngoritam irine kasusah-susah ginaw. Tadi tino hilo ako minangay walay dit tapinay minidu paguni tina dalak. Amin na pa tina lalo tinga asanang kolon. Asuwa ka pa masuwa. Ubasa ko. Nakaturo asari matira mo ko minay ko dungo. Nga bidja na po nga amo no ming raungi adat haray bertuan ako rito iyati ka bibijan jadi sarapas hindi saro dati dat ano nuri iti na po nga pamagunan panghiburan na po haro kasi siwa dati nga kinarhingan naritan litinod ina pa kapatayon ina pa matay di nga madakodok no haro upah jadi sebagai dat pananud da kinarahingan apatut na takod sarahon kasari ikasanangon da kinarahingan. Sarahon na patakoy kasanangon da kinarahingan nga mimang atod tako. Isa junto anuan ko. Haragadi ranaw minanamparay. May ranaw nga to kuro minagangay.
Aso okuri na tamoragang. Om kadiginaw ko. Oh. Defisit tibay na wala no defisit. Kabaros na defisit ni. Alapisaan na tibay no kabayar dat taraktam kumbayin ti kang. Tantakan ni diham. Nakarikat mo tigisam tatuang ka. Umusaraw ko tiyadi nga. Sa lapas di nakuraga dito susakat pa ginaw. Memang iti na ti pamagunan. Memang nabaros di kinaringan naharang matino na kalausanan. Kajadi kay kalausanan it koing garutan di dat aso nang napangain. Ano kajadi kay? Jadi memang dat kajadi tadi ano ba di? Ina ba hadiah terus terang ulo. Jadi yati sebagai penanu da kinaringan supaya dat otod dat ako kamyan ko na po otod si simbar ko nga otod ako salam kinaringan sebab ailan latid ini pa kinarihan, memang manahak dito sa nang. Jadi iri na iri, pangampos di. Ailan pa dati kinaringan na sa nang, manahak dito sa nang. Napatay pa tulun sebagai contoh, naritanti na nga tungagon lang. Amen. Jadi yadi no, nga kada no ma, umbal-umbal tumungkiya di kinaringan. Amen. Ponsikaw, yadi. Okay, ponsikaw de panambarasan, dit narongo dati dingin no. Ya. Memang amo dati milod olimon isalam no pagkapasyon dati nga haro na pot kainggariton nga beros kada penalty no kada takong kaliho kada dat haro na papunayan dati dat otood isalam de kinarahingan ka. Jadi tapi nay bupus-bupus takon nanti de iti takon nanti kautusan diti jadi untuk dat kautusan det tani ba man ko di patako takay kapagulian ko pambago hila dito pinay jubimoy pengkuro kalat kautusan tani ba dati sabat ben no pinay mangayda. Pansikaw Elda, pansikaw ngay det bersama-sama dahiti. Pansikaw nagida kayo kadaw to kakalpe kayo dat bersama-sama dahay. Jadi kautusan tani ba emilakod pakongsi dahiti nga tampinay hinambo ko na po dat pengiyon nga Tuhan bersama-sama do kayo. Palisiw ituhan do kayo. Langadan ituhan dot magangat do kayo. Dot kano di kaun darangan dit alumis kapya. Salamat tulutulan niya ti belajar ti sekolah sabat. Sa sabat 1 gisom sabat 13. Nanano dati iso kesimpulan bahwa dot nunuh piah secara pribadi berlaku hiti kapasyon dati nga langadon Yesus semanahak de damai di melampaui segala akal pikiran. Irinoh inti salam di istirahat kondarangan di tabelajaran dati. Boleh jadi tempinai namot dominda dati da kerikatan do kinarahingan nga haro doa dati dit amuk nasimbar da kinarahingan, amuk po nasimbar nga kailoh Tuhan hambohit terbaik madati misok dati. Mungkin naghihati muhot dat singira haro kesusahan nga kuhot yati hambo may Tuhan di. Ay agumo kay garitan, agumo nagi keluarga dati dit nakapagulo no damin dido pagun, agumo kesedihan dati kay jadi muhot di hati hambo may Tuhan di. Gisam do tumang kabo ham orosian yati. Iso di istirahat at ginawa dati nga. Iso keperluan Tuhan dot namot bemindad yati daw nga. Haro pikiran dati di tenang istirahat. Tenang yati mamusoro mamurimon. Dikasih lisiu di Tuhan. Kumay dati. Jadi Tuhan tempinay Tuhan na po nga bijaksana. Pandai be Tuhan di. Hey, paling bijaksana. Kailo yaw nunu simbar dit paling otopot kumadit doa dati imanon dati. Inapati tahak di Tuhan di nga memang paling ito sonong no. Aso not bohiton dati dot. Aso padoho iti atau pengguro iti nga paling osonong iti tahak o paling osonong it rencana Tuhan it keposyon dati. Nagitam pinay kadang-kadang
yati sebagai manusia harapot iman-imanan dati dan amat dahiti pemugunan kay mungkin hopod daun atau doon hopod daun po mengumpul ako tirati harta yati kay nga saraw na dati ilo na pod keluarga sa iman dati dahil negara lain sebenarnya fokus utama dulu bersedia na yolo di kerikatan di Tuhan gisom dot bersedia na yolo isa tempat de pegiduan kay bago dot sengira dot harohot ahli-ahli di lo kerjaan Babel lataraat lo dot memegusa may pangaraag dulu jadi asaro kudot perlu na kapayati de bersedia total 100% termasuk pikiran, kesehatan, harta benda, keluarga, nunu po mandati pesedo 100%. Asa na dit iman-imanan dati dot untuk tipe magunan nga irinohi surga. It paling fokus paling utama mandati gamito. Nah, tom pinay harap po iso man ko papara atau pokongsiyo dahiti aku rin na mati masa dati deh. Aku rin na kapya masa dati. Tangan na po dati sa kaliling kadaan di pamagunan nga aku rin no. Nga tom pinay ahli toko, yati ahli surga. Kaya yati ahli surga. Jadi mikut yati papotong kop di kebenaran di nailan dati kada yati ko kolit, yati petako. Kumat kompinayan tulun di pain samok dati. Sera na petino yati na nga sangira dat Yesus mintun hiti pamagunan magangat dati mahila surga nga ina pahit istirahatit unggul nga purimanan dati kopyo dan namot hiti pamagunan asa na mawarawa dati iradit kangko ditino asa na mawarawa rencana na po Tuhan nga misi na po Tuhan nga memang yang terbaik iti na po konflik kosmik diti nga Tuhan na pa'y manang asa na dati ay apay kuro kamanang o kalati tetap pa'y manang aso mungkin tetap pa'y manang kinarahinganti yati nga tetap pa'y manang nah tampinay damay isirahati poin topot danamot dahiti pamagunan irinoit konsisten yati bersama-sama connection dati kumadut kinarahingan ira dinaretan di tampinay jamin di tino nga mesti na dahara doa setiap hari kada no yati dot ko kondorong kada no yati ko negeri putus sasadot maghihum diti kebenaran tiasa yati menambah diti kebenaran semotit doktrin dati sebagai dat Seventh Day Adventist. Nah tempinay semoga dot napa ini belajaran tadi sabat 1 gisom diti sabat 13 nga irinohit mandati igitai tu irinohit ajakan atau iko pegangatan di kenaringan kumadati isom da kariketan daw bersama-sama yati ngai yoho yahai dahiti yakayo nagidahina bersama-sama Tuhan Yesus dahilan surga dit istirahati paling unggul puji Tuhan amin rela amen konsiko dit kotuson di norongo dati mentah di tepi na jibimoy konsiko nagi di panel dati dit dua tepi na jibini nanti siramah di sudah ada bersama-sama dati sepanjang dat kebaktian sekolah sabat dati da sabat titi jadi kanano ya kayu it huyan sengkiran senangannya kayu dat kanu dit kondorongon dit otoronong rikot kono mahila Yesus rikot kono mahiti Yesus kuma dati din nakatarimo na Yesus kano may tako simbaro it laloho that I will go jadi untuk da memupus itit panambarasan dati main ko di pasarawa ataupun pukinuan ko di anti ramadat memimpin dati isalam dat doa penutup karena terpasumbayang Tuhan tama dahay pengiyon salam kerajaan surga tama pon sikaw sebab hinako bersama-sama dahay miampai dahay dedamot te belajar di pelajaran dot sekolah sabat iti Tuhan lebih dulu makiampun dahay di dosa-dosa dahay tama supaya dat miloh
terima ni hai ti dua dahai nga terima tama nukianu hai di rosuci nu memimpin dahai di semiso keluarga dahai pengkan gitu anggota ngai nabian dat ia memimpin menahak di Roh Kudus nu mengoidat otoronong hai i depan nu mengoidat amu hai suman salah mengoidat amu hai sumun suri dat sebagai depan anud nu nga tetapi hai kuat sebab dia Tuhan di surga senggira hai magitang kian makianu ni hai di malaikat no mitamang dahay di samisok supaya salamat hai kerekot tianon dahay masing-masing senggira na po dat timpuh di salam keposian dahay nga tetapi hai isuang langaran no kanu hai di kaundarangan di okon ko kaundarangan na dahi lobong tetapi lebih-lebih kaundarangan dit alumis nyampai dia hina surga. Iti na doa dahay Tuhan, ini kanu dahay iti. Salam dengaran di Yesus pemasih dahay. Amin. Amen.